Sesi wa tshwenyega o ne le mathata dilo tša gage ga di sepele gabotse ka gae la gage mo tswang ka gae ga go lekwano Sesi le mme wa gage le bommane wa gage ba lwa mabapi le gore Sesi ke motho e leng gore ka polelo wa gage o ne badimo o swanetse go thwasa gomme dilo tša gage tša Sesi o hloka thego ya batswadi batswadi ke ra mme wa gage wa mmelega le ba ka gae bommane jale Sesi ga le so ke motho e leng gore o feleditše e le gore wa ema o ya go bore a tseba ba ka thušang gore ba kgone go mo thuša e fela bothata ke gore ka ntle le sapoto go bathego ya batswadi ba gage jale Sesi wa tlaišega ba gešo ka gae ya gone bophelo bo bokaone go na le dintwa dipheta di kgaogile mo di kgaogileng gona jale Sesi nna thušo ya ka eng ka go fang yona e tlo no ba go no go netefaletša fela gore se se go tshwenyang ke eng ge e le gore nnete ke badimo ke tlo no go botša gore ke badimo thi ge e le gore ke boloi go ya le ka ge ka gae ba re ke boloi le gona re tlo go bona gore ke boloi and then re tlo go thuša go gore mo re letetšeng karabo ye e leng gore e tla tšwa legodimo ya re botša gore wena o tshwenya ke eng ke a kwešišagala ke ge matlhabang ke be ke bitša bammana sena matlhabatlhaba ka mo pele le sa bineleng ka morago le feng bana ba batho chance ke a le gopela banna le na le pallang go bina yang ka morago
batho ba tle ba bineng go sha ibeng le bosa le lapile ma baswa tanga mo inyaka baswa ka mo tla makola tla inyaka baswa ka mo le ya ga re ke le kheta tanga mo bale ba shapo mo tata go thoma go ya ku awa mana sa albini le aswanelwa albini la aswanelwa tata ubina bana albini awa nje bina albini bina batho ba modimo batho ba bini ba keno yanga bravo Artificial says na mo yena ke bona modimo wa kereke modimo wa apostol ka bona mogala wa ditaola mogala wa tshupe wa go sebile lelopo mo go motho go sanetse go lela moroko a kereke ya sepostolo go bue mogala ba tshupe a tsholle ditaola and then ke mo sesi ya tong go thushega gona
bine le meropa re bina le ba go ya batho ba 40 to 45 mo lena le bina le 4 mola binishang batho ba ba emile o ka lebelela ba ba yang mola ba tswa kudumela ba le ba emile mola ba itse ka mo ba eletsi batho shi ba santse le ba binisha akere ya ba binishang ka ga aye papa we aye naribonye aye lele papa we aye naribonye aya bale ba ga gole ba kae bale ba ga gole ba batamela ss tabashi thuso ya bona re ka go thusa bothata shibu re ka se go thuse ka ntle le bageno re swanela gore re bitse bageno go ba riega geno re ye go bolela le bona mabapi le seemo se wena o leng ka gare ga sona gobane wena o ngwana wa sa tsebeng selo o ngwana o ne o nnoši o le ngwana o ne o nnoši o tlileng go rena ga o ne phoso o šušumetša ke se se go tshwenyang
mara re go botse sesi ka gare ga ditaba tse re bolelang ka tsona go ne le leswiswi le le itseng le leng gore ba gaeno ge ba go lebeletse ba go bona o le moloi wa bona ke gopela lešata le ke le emeng sheba lešata le emeng re thushe ngwana batho gomme go leng jwao sesi re swantse re mo thushe ba gabo ba le gona sesi go ne le meleko ye itseng ye e leng gore ge re bolela ka e nako o sepela le yona o sepela le leswiswi la seriti sa motho se e leng gore wena go ne o nnoši wa kgona go bona gore mo ke sepelang gona ke ne le motho wa ke sepelang le ena mo o dutseng gona go o dutse wa kgona go kwa gore ga ka dula ke nnoši ke dutse le motho wa mpa gore ke reng ka itseba wa tiba gore go dutse o dutse o ne o nnoši wa tiba gore ga botse ke dutse mara ga ke ne ke nnoši ka teke e no ba gore ba ya ba serious no ga e se ba sona le tsenetse ke sera le tsenetse ke sera se se tseneng ka gare ga lapa se se tlong go lelweša sera se se dirang gore ba gaeno ba go bone wena o le moloi wa bona mo ga e le gore ka tlhakodi le leng le re nyaka ditaba re fetša wena o le mophološi wa bona jale di a gapeletšega gore re fihle ka gae re dule le ba ka gae ga botse fase re ba botse ka seemo sa gago ka gore wena o tlile wa nyaka thuso mara bothata bo rutile o nnoši o le ngwana re ka se kgone go gofa ditaba ka moka tša felelela o le ngwana ditaba di nyaka batho ba bagolo mare se se leng gona ke gore mo go wena go na le modimo wa mogalabe wa tšhupe wa ditaola go a boa go ba le mokgekolo o ke mmonang ka mokgwa wa sepostolo sekereke mokgekolo e leng gore ge ke re ke a botšiša wa mpotša gore fela go etela gana wa mokgekolo a kere ya jale o ne le badimo mara badimo ba gago ke mokgekolo wa sekereke le mogalabe wa tšhupe wankwa ka leko wa boa wa ba le meleko e go šetse morago e tswang ka gae ga gago mme mo o tswang ka baka la gore moleko o thomile go swara ka batswadi wa nkwešiša kere a ke tlo ya go le thata le ditaba o ya ka gae wa ba botša gore ke tswa košeng ke tswa go nyaka thuso go ngaka phokwane o mpoditše go fihla mo a mpotša gore go tloga mo go ya kua go nyakega lena ngaka phokwane a hesitate gore a ka tloga mo a ya senotlelo ka lapeng la geno a ya go bolela le bona a ke boife sesi wena o ka no boifa ka gore a kere wa ba tseba ba lwa le wena mara o tse gore ba lwa le wena ka baka la eng a bane phoso go nne le se se ba šušumetšang go ne le moleko o ba šetseng morago o ba riang gore batho ba seke ba nyaka thuso gausi ba seke ba go bona ka leitlho le le botse ba go bone ka leitlho le ba go bonang ka lona ka baka la gore ba go bitša moloi a go jwao right ke tlo go thuša a go le molato ke kgopela gore ke se Christina a sa le gona ka gae matlhabatlhaba o tlo ngwala number phone tša sesi wa tša information a sesi ba gore o goditše ba gabo ba reng ge ba geno ba re phokwane a tle ka gae re tle re dule fase re bontšhane se re se bontšhanang re tlo tloga mo raya senotlelwa ka gae go thoma gona jale ke kgopela gore o boele ka gae o dula ka gae o seke wa tle o dula ngakeng ye nngwe o ya go dula ka gae mama o bolele le bona wa ke tlo le thuša ga wa tshwanela gore o ya go dula ngakeng kudu mo e leng gore wa go no dula o sa die selo ka baka la re medimo wa gago e tlile go tsogela maatla medimo e nyaka ge e le gore wa ngakeng o ya hoza wena mmele wa magolo le ka mola re kweng gore ya sakaya namlele mandawe ya sakaya namlele mandawe
baledi ba meropa ba swantse gore ba tle practicing baledi ba meropa swantse ba tle practicing kua gae go ka re jana ba sa re leletša tsona baledi ba meropa go thoma ka Mantaga le tla practicing go fihla la botlhano beke tse tharo ka moka leletša meropa strong o a binang kua gae wa thwasang go jale o kotseng ka gore o tlo bina beke tse tharo ka moka a sa eme 4 hours drive non-stop ke lebiditše ke bona le sa boe ka re mohlomong lelo ithera go ne mtsha e letswe mo ntlela ka yona mohlomong ya go ganetšana le se ke se bolela mohlomong ya go hlatselana le sona mohlomong ya go se tlaleletša a ke tsebe mara ke lebiditše mogalapo wa gešo ke no mmotšiša mara ke mmotšiša dilo tše e leng gore monna modimo o nne o te kgwetša le ka gare ga tsona ga a di tsebele ebile ga ka se kgona go te thuša o tla hloka thušo ya gore a thušege a kere batswadi ba ka a re sekeng ra ya kgole le ditaba a re nyakeng thušo ya gore ge go le so re thušega jwang ba ga kgole a butiwa lena molato mogala ba motsong ke tlo go gopela lena go ya le ka mogore boletseng e sa le furung gore bang ba mantso wa lena wa ke bolela so ke sepetse le badimo ba ga bolena go fihla mo ke fihlileng gona ke le boditše se ba mpotšang sona a kere jwale nako ga e sa le gona ya go totompetša nako e leng gona ke ya go thušana ka baka la gore gona jwale ge re bolela so mahu a bile gona a tlhagile bahu ba robetše ba jele ke se se ba jeleng batswadi le bona ba robetše a na rena re šetše le eng na re ya go šala ditira eng na ka dilo tša bakgalana a kere pheko tša mmago di gona kere
Sure. A ke re ke gona pheko tša mme lo bolela rago Okay, you're on. di gona ke le tša tate di gona ke le tša tate di gona ke di gona right taola tšela di swanetše go kry-a tlhokomelo ya maleba le tše dintša tše di leng gona ka molagae tšeo ka se di tsebele di gona ngaka e sepele ka ditaola fela e sepela le ka dibeba tša yona akere di gona e ka no ba marumo ya ba tše ding a kere di gona ke ra tšona ee dilo tšela di nyaka tlhokomelo e thata ene mo kgorong go ne le bana ba ba swantšeng ba tšee bongaka ba mogalabe ba bangwe ba swantše ba tšee ba mogekolo akere ee lešaka la dikgomošene le gona akere šaka le la le le tsentšhe ditabana-tabana ga gone ditabana-tabana mo lašakeng ga ke kwe ga gone ditabana-tabana di hlokometše ke wena alright ka mo lašakeng a ke re go hlokometše wena re tlo kgopela le ntšheng kgomo ya tshadi ka mo lašakeng le ntšheng kgomo ya tshadi ya go a go hlabiša abuti molato o nyaka le mohlabiše o ne le nna a gone gore o ka hlabiša motho mo e se mosadi ya gage re kgopela gore re bolele dilo tša sense re ye pele se ke ra boela morago abuti wa gago o nyaka go hlabišiwa le swantše le hlabiše abuti ya go swantše le ntšhe kgomo ka šakeng le hlabiše abuti ya lena ga kere and then molato o tswe ka kgora abuti o be a ne o mong mosadi wena ga o tsebe a gone molato go sa itsebe a re e rilege a ke no phega ko wena ra e rilege a le motsebe a le motsebe le lena mo phegeng ka moka ke lekweng a le motsebe ka moka a le motsebe ka moka Victoria Morleta. a le motsebe ka moka ke nyako thoma ko a wa nna ke nyako kwa bapa ke nyako kwa ba a le moyazi ba gone No, mara le mona tafole go lo motsela. Ke ra se mo tsena. a ba le ba bja tafole ga ba tshwenya ba tlogela ba le sona Aska ba noši. Ka mo motsela. jwale a re tle ka mo Ba tamela ke. a o mo tlogela gona ke ngwana wa bolelang ditaba shore mo kwe kwa marele ka la mo tseba mama ke le mo tseba jwa a ke re nyako ntšha batho maaka ba mo tsebe ka nnete ba kia ba mo tsebe ka nnete ke ra ba kia ba mo tsebe ka nnete ye mofeng o a kere a re kwe auspopi Aowa. A se ke mosadi motho ba kopana mo pateng ao. wo alright o ka ga ya senga tsena nne Awa motho wa tela so re ke mosadi. Na re tsebang go itla le mo. o a ke ra gore ka ga ya seka O fo e ka le. A se mosadi. alright a gone molato a re betheleng a buti matsogo boletse nnete banna ba eta a gone molato ya jwale taelo e re ntšha kgomo ya tshadi ka šakeng a buti ntšha ko wena a ke re lešaka le hlokometse ko wena a ke re lešaka le hlokometse ko wena E ke ya go ka le. o tšhabang gane Awa se ka ke tla tata go je. o di šeile le mang O je ka mo le ne tsona. Bula ga ke. ge re hlabiša a buti ka kgomo tša tata re a senya Awa la se ya mare jo. Alright. Ke mo ba le mo gona. alright ke a go kwa nna ke kgopela bana ba gago mang
gopela bana ba gago ba tleng David, engene ropellenhle le go pindi ba kone ba re tsoga go se re romela ya le ba biditse mama Roni uka Roni a gona Gona Roni. Na re bona mofo. Roni uka ya ona le jentse le dijamo tla e se motla David yena go gona go tlomo uka David ko di pitcheng. Mitjeng a temo le pitjaro khale batho ba ji batho re khoshi Mitjeng David moya ba gole re ne le mathata a ileng gore a re tshwene gore bontšha gabotse gore le bana ba ka mo a ba kwana bana ge ba sa kwane go ba boima go motswadi bana ge ba sa kwane go ba boima go motswadi o a tlaišela ka baka la gore bana ba re laetša gore ga ba kwane Roni o kae ba le gona o sepetse jwang o sepela jwang aowa mosadi le ngwana ba ka no du
ka ga e go neta ba mosadi le ngwana ba swantse ba tle mo dirong wa ngwa ke mosadi le bana a ba fete modiro o le bona jwale modiro kwa ka mo gae o nyaka batho ba ka mo gae modiro le tsebile pele gore o tlo ba gona a se mo e leng gore go ne le mosadi a ka dulang a dula kae ba re santse gore go tlogelwe modiro a latiwe ntse go tsebiwa gore Christina le gone wa goroga le tla isa motswadi wa lela alright se ke lebile jang sona le bana ba mme ke lebile ja se ra ngwana le nasho polelo ya gage ke ile ke mmotsisa ka shaka la digomar le gona ke buile ka re le ne ditabana na a re aowa le hlokometse ke nna badimo botatage ba galabe ba re le swantse le hlabisheng a buti ya lena ra ngwana e leng tata go ba jwale go thoma go ba bothata o mang go rangwane gore a ka ntšha kgomo ka shakeng ya hlabisha mang abuti wa gage le itšibulo la gabo abuti wa gage o e leng gore dikgomo tše a di mo rone felo di mo lekane gore a ka nyala mosadi ka lona na re a thaba ge abuti a sene motse a sene mosadi a se a hlabišiwa moya wa abuti o feletše ka e fa mogala ba bolae magolo ke kgopela gore mfosa ka mo o na le bafoabo thobela ga re a tše taba tše le mofago tsona go jwa a dule fase le bafoabo then ba bone solution gore ke a mohutamang abuti o ne le bo morarrago ke rana mogolo wa ka le lenyana o kae okay nna ke se tsile nna okay ka mo hlabisha aowa wa bolela re a goka mara a kere rangwane ka mo o bolela taba ye e leng gore le yona e bohlokwa aowa a re itše ka mokgoo re itšea ga botse mogala bo re file taba e botse ya maele e leng gore e tlo re aga a kere a re e latelele ga o ne o nnoši o fo o ba mohlokomedi wa dikgomo mara ga se wena o nnoši alright re tlo kgopela gore lena le leng gona le bjale ka wena ramogolo re kgopela gore bagalabe ba boboko ba ba leng gona le go dula le bona fase le ba feng taba ke ngwana ga bo bona ke jale re tlo kgopela bona polelo ye tafoleng ka gae ba hlabiseng abuti ya bona re di tlatse ka polelo e tswago le godimo thobela gore ba re ba santse ba hlabiše abuti ya bona tate mogolo wa lena molato wa re eletsweng mogala ba lapa le e leng molato o re molato swantse a hlabišiwe dikgomo di gona ka shakeng mogala bowe o nyetse o shotha ka go hlaba fela o robetse o boloketswe kae ka ga gabo a go jwao wa boloketse ga gabe ke mo abuti ya go molato o boloketswe kae o toletse gae o bolokile o tswa ka gae o bolokile a etswa le ka gae a kere mara a nyetse mosadi a re ilokišeng re tlo ilokiša ka baka la gore re a go tloga ra go dula fase le ba ba seng batla ba geno boa abuti yago le lokišeng taba ya go thuša mogala ba ga bolena gore a kgone go goroga ka lapeng la gage lapa le lenyako o begiwa le lapa le gore lebediwe swantse lebege ke lena ba ga kgole mokgekolo o ile ga e tswa kua ga bolena a tla ga mo a senke a latlha sefane sa ga bolena le legono le bana ba ba sa ipitša gore ke ba ga kgole ga a tlala mosadi wa modimo o sa agile motse a nnošiše ona a o bitša wa ga kgole a godiša bana ba ga kgole ba ga kgole nke lebelele pelo tše ding banna gopolang ka mokgomong
mokgekolo wa modimo o feletša kae le motlogetši a nyakile lapa a nnoši a le aga a nnoši a godiša bana a nnoši le gono le ke o gorošitše ngwana ba bang ga batla wena o tlile re ya go leboga tabašidi tšona di a tla di tla ka mogala bo mogolo molato a re ke nna mogalabe molato ngwana o wa ka ka mo ke ga molato ka mo mara ga go a begiwa go santse go bege bomang go santse go bege lena ba ga gole yang go dula fase ba ga gole le go poleng ka mogomong mašaedi a morago a re a tlogeleng morago mašaedi a morago a re a tlogeleng morago ka gore mašaedi a morago a tlo re tswela mogola ka selo a re lebeleleng tša go ya pele re se ke ra nyakana diphoso tša rena mo re tswang diphoso ke tše dintšhi thata tše e leng gore re ka se kgone go di ahlola ka gore beng ba tšona ba robetše beng ba tšona ba robetša go no re ka mmea molato re ka se bie mogala ba gage molato re ka se bie batswadi molato re ka se bie motho molato ka baka la gore majority o šetše a nnoši gore a ka seka ge e le gore go ne le melato a e rileng gona gore a re o seka a nnoši ka gore ba a swantšeng a seke le bona a ba gona go šetše rena le yena go šetše wena rangwane le boabuti bagalabe ba genoši ba ba go thekgileng ke a le kgopela bagalabe go ne le nto nngwe le e lebeleleng a ke irie ka favor ya gore ke thwasitše ngwana ka mo ke e dira ka nnete ya e tswang modimong wa gabo lena mogala bo mogolo molato gona jale dilo tše ntšhi di hlakahlakana ka gae a gone borona a gone khutlo o mpotša gore lešaka a le ne ditabana-tabana mara lešaka le ne ditabana-tabana ge wena o šele o bolela gore dikgomo di patela ke nna ke nnoši go sasa go e tlo rekiša kgomo tše tharo ba tlo go mola tama ba tla bolela kere ke tšona ditabana-tabana tše eulale jale yang o dula fase le ilokišeng and then dilo di kgone o sepela gabotse ka mo re tsene mare lapa le a la biriwa re a le kgopela sedimong go ne le phoso ye kgolo le nko e lake le tshepišitše gabotse gore le tla mohlabiša bagalabe le boletše ke a le kgopela gore ebile ke le kgopela ke le rapediša gore se le se tshepišitšeng le se boletšeng ye go ba nnete ge le fitlha gae le sephethe tama ba rangwana nna ke metši ba le kwa toropong a gone molato wa kwa gae ya ke tlo e fetiša magona santse ke bolelele bone ba le ba gae ba ke ba rangwana alright bo magolo ke nako ya gore Christina a dule mo and then a kry ditshwanelo tša gage re kgone go bolela ka yena gore Christina ke ngwana o mojwang go diregileng ka yena go fihla tšatši la le gore nyakang setulo olale moya we olale moya re a tshaba moya Christina erto di certificate tšela di kere mabogane re kry-ele certificate tšela ka mola ditlemo Christine nna ke go la go ntšale ke a fetša ke tswela pele
Go go tlisitse gae ya ke re ngwanaka. Ka bua gae ya re lo e bile ga go ruta bolo. Ka bua gae re alafa batho ka moka le ba bathaka. Ka bua gae re motho a ne le pukana re mo lateng le bile re mo founele. Wangwa? Right. Ka o nyaka go banga ka ye right. Maloba. Agere le tseja FM. FM Maloba ile ge bolela ya re. Go ne le bongaka jo bongjo ngwanaka. Wa editiwa. Ngwanaka. Kamola gae kamola. Ara edita bongaka. Ebile ga ra rute batho go edita bongaka. Bongaka jwa gago. Ke jwa badimo ba gago bo felela ka badimo ba gago. Ga ne o bona o ne mathata a gore ga go tle balwetsi ngwanaka. Khunamela badimo ba gago bolele le bona. Badimo ba gago ba tlo go fa balwetsi. Ba go file bongaka ba tlo go fa balwetsi. Magapana dinongo ba ne magapana nyana manga go squishishe ga diphetana ka bua ga e ga bona. Ka bua ga e go ne se maka se ile ngwa se bona sa lotho mo thwa sa ka bu. Wa baba a se gone. Ka ba se ba lo no ntša ba mahlo mo ntšela phodi mahlo. Bolela se o se bone. Go ne le ndo ile ngwa e bona ka bua ga ya go makatša. Ye le gore ga re tsile go tshushanyana ya tshushanyana. Awa a e gona baba. Ka bua ga e go ne ka more e sa tsenweng. Awa a e gone. Ka bua ga e tsene ka mo ka bua ba tsana le ka more nya ka ma. A botse thi. Ya. Veteran Christina Matsogo bana Christina o le nnete. Ka bua ga ya go ne mo sa tsenweng. Thokoza baba. A go ne ntwe ke iriang ke sa lebitse. Thokoza baba. Ka ke ria selo ke lebitsa ka moka la e bona ka moka re ntwe ke iriang ke eng. Thokoza baba. Ka bua ga go sene balwetsi wa tseba gore ke riang. Thokoza baba. Ke bitsa wena le ba bang ke re tla mo re hlakanya mo ra foka ka mo go re fokang a ke. Thokoza baba. Ra tshepela go modimo. Thokoza baba. Ngwana ka ke nya ka gore ka mo ga geno. Thokoza baba. Tšatši le leng ke tle ke bone ntongwe ya go le fetša ka mo ga e leja e le fetša. Ke nnete baba. Re sa tsebe gore e tswa kae. Thokoza Ka baba. baka la gore wena o nyaka go ba ngaka go tuma ngaka e kgolo ngaka go ja ditšhelete. Thokoza baba. Wa mba ke Thokoza baba. ba ba ga go a tuma. Awa. Awa. A ka tuma nna. Thokoza baba. Ene mo ke tswang. Go ageleditše modimo. Thokoza baba. Modimo wa ga moremi. O ageleditše letsogo. Go aga moremi. A fa moremi matla a mo fileng ngwana go thuša nna le wena. Thokoza baba. Gore nna le wena re fihle mo re fihlileng gona ke ka baka la matla a medimo ya ga moremi. Thokoza baba. A ke Thokoza baba. nna le wena re ka se swane le moremi. Thokoza baba. Ene le wena o ka se swane le nna nka se swane le wena. Ke nnete baba. Wa mollo o mongwe o hlaga modimo wa gage ka mpho ya gage. Thokoza baba. O seke wa ba le magabaru ngwanaka. Thokoza Ba baba. tše mo nyaka dilo tše di sa nyakegeng. Thokoza baba. Balwetši ba se bona ba goma. Thokoza O baba. ka no tsena Facebook wa no bolela gore nna banna gape tla ke le botšeng. Mperekišeng a ke le mogola gona bale ke dutše dihlare di dutše ka moke. Mpotša gore ke le apele sehlare sa eng ke tla le apeela le tle le tšee. Thokoza baba. Wamba ke re Thokoza baba. go na le gore o tlo tsena e ngaka. O tsena tše dintše ntompa tša ntse di širilwe ka mašela mantsho. Wa tsena wa poteleletse. A ke nyaka gore o bofise moo. Thokoza baba. Christina, Thokoza ke a baba. go gala. Thokoza baba. Christina, Thokoza I'm baba. warning you. Thokoza baba. Christina, Thokoza baba. wa nkwa gore ke reng? Thokoza baba. A ke nyake nongo ba. Aga. A ke nyake legapana. Thokoza baba. Modimo wa gago mankgomela modimo wa mokgekolo. O ina Sepedi man. Thokoza baba. Wa nkwa Thokoza baba. o ina Sepedi modimo ona. Dilo tše wena o tšong go bo diria di tabe di tswa kae. Wa nkwa Thui. go houpu a ke nyaka gore batle ba kgwebo bo houpu. Go penti batho ba ekgwa ba batho ba ekgwa ba kwetse ruri. Thokoza baba. Wa nkwa ke re Thokoza baba. jwale mo gae mo o tlo bereka ngwanaka mara ke a go botša ke re Thokoza baba. o santse o be careful. Thokoza baba. O be careful o jale ka nna tatago. Thokoza baba, ke careful. Nna ke a phepha ke a phema ke a phepha. Thokoza baba. Ke bjalo ke phela ka gare ga mahlalelwa
Thokoza baba. Wa nkwishisha? Thokoza baba. Ngwana ka o tle ga e ke tle go go rute go phepha le dilo. Go feta ka mo go go rutile go sa shorta. Thokoza baba. Wa tswa re ke go ka baka lang. Awa baba. Agasi. Fa se la dira leme ka maoto ngwana ka ba go nyaka ba nyaka go ja nama ya gago. Ga botse thiba ba ke bona tabelo mabana ke ga ene. Jwale. Di tlhokomele. O bo tlhokomele le ba geno. Eno se kwa fora ke motho wa strata. Thokoza baba. Swa fora ke nga ke ngwe re he Christina he kwa ga phokwane he phokwane a re 1 2 3 ke motho ke ne je ke di randi posho yes. Ena go ne motho a se ne di posho. Thokoza baba. Ene posho ja ka dire gore ba tle ba go ntshetsile. Thokoza baba. Wangwa. Thokoza A ke baba. ke motho. Thokoza baba. Ke motho a ke perfect ke motho. Thokoza Ke ne baba. posho ja ka. Thokoza baba. Wa nkwishisha le bona ba ne ja bona ke re ka stand re di bolela. Thokoza baba. Wa nkwishisha Thokoza baba. wena o thwasitse Christina. Thokoza Ena baba. o tlo thwasa gape. Thokoza baba. O thwasitse o feditse. Thokoza baba. Ngaka e ka reng ge mošo mongwe ka gore le a medirong ya no go tshelela ngaka ya go botsa gore wena wa o se kwa gana ngwana ka o dumele mara se segolo ke gore re tlo lokisa mo ngaka yeo ye go boneng go kgonne Thokoza baba. ga o thwase Thokoza baba. re lokisa mo ngaka e boneng phoso gore ge e le gore mošo mongwe ka metsing o tsene ka dibese a wa tsena ka foate ngaka e bonang kare o rile phoso la go tsenya ka dibese o no tla re baba gape jale ngake nngwe re ke tsene ka dibese ka e lebelela jaaka ditaola jampo ja ro tsene ka foate ya emelela ke a go tšea re a go moroka Thokoza baba. moroka o swantse a re a re botse gore re tsene ka foate goba ka dibese na re nyaka go confirma taba ya ngakela Thokoza baba. ka bua boroka ke ba 4 Thokoza baba. re a go baba re a go mokhulu re a go masadi re a go ace Thokoza ba baba. re confirmela gore taba ye ngakela e bolelanga na fa ke nnete na Thokoza baba. ya ba gona re yang go e lokisa Thokoza baba. martsa go rona tse mo e kwa ba re he ha he phokwane 1 2 3 he phokwane this and this le bona ba ne ja bona ngwana ka jere ka se di bolele tseo ja ka ke di gane ke a di dumela ke motho a ke perfect Thokoza baba. wangwa ke motho a nama le madi ke ne diphoso Thokoza baba. a ke re wangwa Thokoza baba. ya mara mo go wena awa A gona wa tomfa. mo go wena a bone phoso ke rile Thokoza baba. a e bona Thokoza baba. next Thokoza baba. nikis Thokoza baba. jwale ke a go laya Thokoza baba. ka taba boloi Thokoza baba. Christina Thokoza a baba. re loye Thokoza re ba baba. le baloi Thokoza baba. ba be ye ba go tshwenya o ba fose ka mogo go go rutileng Thokoza baba. ge o palelwa o tompoje re ba pšhatle Thokoza baba. tebela ya certificate tšela le ka no mo fakela e ba a bone tabe moše bana a re phapateleng mašego matsogo le go lokile mošeng gogo gape mašego e mamo mašego sekela ge mo le mona le sone ke lethwasana la ka kua ga phokwane la monna la mathomo mathasaneng a ka moka lethasana la monna la mathomo ke o ke mašego mašego mona ra go leboga mone boša ya binwa nna re ka se go latelele mašego badimo ba tla le go bitša wa boa ka mola gae dikeiti di sa bulegile difutu di sa tsenwa ditaola e sa le tsona tšela mašego re tlo no go dia gona ka mokgola re go diileng ra tswela pele ka gona mogolo ene mara re a go leboga go tlile košeng ngwana tate amen aga certificate Thobela setšhaba sa ga Phahla o bolelang mo ke ngaka Phokwane Sebalo gona mo ga Phahla ke tlo fa magolo Christina ditefikeiti tša gage šedi tšona tša go laetša gore ka kua ga ngaka Phokwane o ba etšeng ebile o phasitše eng Christina ka kua ga Phokwane o fihlile ka the 18 February 2021. Certificate sa gagwe se balega ka tsela e. Certificate of Recognition, Excellent Superior, Performance and Accomplishment. We proudly confess upon Christina Hole, ID number 081. O graduated o tšere nyako ya gagwe ka di 20 November 2022. Ke tšatši la tšere nyoko ka lona. And then lo kgonile ke di 1
June ke tšatši la gagwe la go goroga. Ngaka Pokwane has accepted, Ngaka Christina Khole has accepted by Dr. Pokwane, is hereby recognized professionally, loyalty and internationally as an Inyanga and Umhlabo drum beaters. I hereby declare the statement shown here is correct and shall act accordingly. This certificate is our Thomas that's the line. She said, make it Dr. H.M. Pokwane. Certificate is our baby, kisa profita. Christina singa kafela. Kimu porofita. Walaita. Faith of Christ and Apostolic Church membership certificate. This certificate is proudly presented to Christina Khole for publicity, confessed Jesus as Lord and Savior, and has been received into full membership. Sabwa Sasai get Dr. H.M. Pokwane gape. Certificate is a tombi. Sera Christina ga kwa ntompe. A bereke ka ditaola fela. Le se la makala o fihla ka ntompeng. Christina a change mogopo a pantja kereke a go rapelela a go botsa ditaba se a ba tšholla dipheko. Le se la makala. Ke mo profeta o beilwe matsogo ke mamphothedi. Ye ke melao ke code of conduct from Mina Tantagai. Ke melao ya maitshwaro a ngaka. Maitshwaro a ngaka ya nnete. 1. Ngaka is not allowed to drink alcohol. Christina ge le gore ba eno bala le sa tlo mmona baleng. 2. Ngaka must always show and give respect regardless of age. Ngaka ya nnete e a hlompha, ga e kgethe gore e hlompha motho o mogolo goba o monnyane. E hlompha batho ka moka. Number 3, Ngaka should never inherit the behavior of being promiscuous. Christina, silo sa o tshepisitseng sona o thoma le kgono o tlo se phethagatša. A o sa tlo bolela maka ke Christina. Thokoza. Number 4, Ngaka must never speak ill of anyone's beliefs and must be very spoken at all times. Ditaba tša ka ntompeng di fella ka ntompeng. Ge o alafile pinki se ka tše mo botša batho la mmana wa nona matšetši a sa le ke goro ke mo alafile. E fella gona ka mo. Le nna ke tlo tlo nkalafa. Number 5, Ngaka must always refrain herself from fighting. Christina a sa tlolwa ge batho ba elwa yena o hlola khutso gare ga batho ba babedi bao batlang go be ba elwa goba ba bantši bao batlang go be ba elwa. Christina o thoma le kgone o monamodi a o sa le mohlodi wa ntwa. Number 5, Ngaka must be the one who condones peace and harmony in her community. Christina, ge e le gore ka moga geno be le sa kwane le maki, wena o tlo ba dia gore ba kwane le maki. Le rena o tlo re kwantšha le bo maki ba rena ge e le gore lwanabo. Number 7, Ngaka must be always truthful at all times. Christina, o tlo no bolela nnete mehleng. Number 8, Ngaka must always sleep at home.
Number 8, Eri. Ngaka must always sleep at home. Every day, wena o robala ka mo gae. A o sa robala ka ntlo, o re ka ntlo go ile ngako nga ke. Ke go ile go shena selala ke. Ibuseletse gape. Number 9. Ngaka must avoid being the cause of conflict between the families. Number 9, Eri. Christina. Le ge o ka bona mang kapa mang wa geno a loya o mongwe wena o no alafa ga o bolele gore wena o loya ke mang. O alafa o a loilweng. Ibile o alafa o a loyang a tlogele boloi. Number 10. Ngaka should never alter vulgar words. Number 10, Eri, ga o sa rogana. Number 11, Ngaka must always respect patient privacy. Isa bushele jagape wa ukwa go yo serious. Tsaka ntumbe ndi fela ka ntumbe. A o bolela malwetse a batho. Number 12, Ngaka must never share any information discussed in her consultation room. Tabacha kantumbe di sa fella kantumbe. Adijwe. Ngaka must never listen to hearsay or rumors. Loko ka baba go bolela. Fetoga le suita la thaba. Ona le ke dipula ka moka mara se shala ngono ma re pula e khula. A o polobele ruri. Ngaka must always respect herself. Am khola bo motho hlompha ka gona o le magolo. O to hlomphe ka gona le go duba le go le ngaka. Nna re go la Christine. Se sa ina ke HM Pokwane ka di 1 June today. Christina nna ka go lebogisa ngwana tate go go rogile le kgono. Christina o thwasitse le nna. Ibile ka ba ka go roga o ntse le gona seng go fela matla. Tsela ya bongaka ke e thata Christina. O tlo bolelwa, o tlo phariwa ka melato. Mara o khotlelle o thoma le khono dipotse gore wena as long as di taola tša gago sa re go di pšhatla fase di go botsa ditaba di sa ite mohlakola mehle le mehle o ngaka ebile a gone motho a tlong go tšhentšha gore o ngaka badimo ba gago ba go kgethile ba go tshepe tšwela pele o tshepege o be mohlanka wa bone ke a leboga. Ya, kawatamela. Tobela setšhaba ka moka bo magolo dingaka ba porofeta ka moka. O a bolelang mo ke ngaka mmana se go tswa ka moganyaka. Christina, ke a go laya ngwanaka. Ge ke go laya sona ke go laya ka baka la gore o bone le tlhompho e ntšhi. O be o ne le tlhompho e ntšhi. O sa re baba mmane a swa se ngakaka o khunama. Ge o ya motseng ke ne le wena o sa re nna ga ke thesiše ko wena ke thesiša ke ba Pokwane. So le gona o tlile ka gae re tlišitše ditebogo. Se ke nyakang go botša sona ke ba ke ka lebaka la letsha la tate mogolo wa gago. We
e leng gore o nyaka gore ka moo go be le kereke mogala jo a nyakang dijase tša gage ke kgopela gore ngwanaka šala ditaba tša bongaka morago o šale ditaba tša boporofeta morago gobane ke bona ditaba tše di botse tše di tlo tsenang ka gare ga lapa la geno ge o le ngaka ya mosadi o se ka bo a tenyatša wa re nna ke mosadi nna ke le mokoni mmina tlhantlhagane ge motho wa nnyatša le nna ke a mo nyatša ga ntlhompha le nna ke a mo foma why ke dia so ke ngaka ya mosadi mara ke sore ke mogalašwe mogalašwe o re ga e tla go nna mpotša se ke se bolelang nnetšwane se ke go botšang sone ke a se phethagatša o se ka ba monyatša leeto ngwana tate o sware bongaka jwa gago ke a go lebogiša le kua ga mmanaso kerekeng re sa go noraga thobela oanoke ya a ke le dumedišeng tšhaba ka moka sa mo ga phahla tšhaba a ke le dumedišeng tšhaba ka moka sa mo ga phahla ke dumediša dingaka tša mo ke dumediša dingaka tša gešo dumediša le profo baledi ba meropa dumelang wa bolela mo ke ngaka mabogwane go dokua lefatsheng la keremo ka bongaka makweng soma sa matshelamolobane gongwa nna ke tseba go tetheta eno be le gore ke hlompha nako šete ba go laile bophokwane ka moka ba boletse mantlo ba go hoditša kere o kwele gore ba boretse ba reng ba ile a rena ke mabotlelwana o kwele go ka tlo batla lona re tlo latlhela kuenokeng ane re tlo go tshuba ya ke a leboga ke go lebogiša Christina ke mang ke Christina gape nna ke motho a segae thata ke sa ile kgodi kua gae mo le matsebele kwane wa tseba matsebele kwane o tseba matsebele kwane Christina ya ke lebogile thank you Makwensuke. Makwensu. Ngaso utsile. Batho ka moka dumela ke dumediša mo ke ngaka makweng ga bo yona ke kereka Christina mantšhia ke ngao se ke se lebogang ke kgotlele o bileng le yona ka ga phokwane go kgonne go kgotlelela thoso se ke ba palelwa ke bongaka ge balwetši ba sa tle ya gore o ye go thwasa gape gore a re batho ga ba baka go mmusi kwa lebala mo o tlong go folago ke leboga Ga ke leboge mantšu a mabotse ka mangaka a fetileng wa bolelang ke Dr. AC le kwa ga Moremi ga ke leboge ntšhatši la lekgono le le botse badimo ka moka badimo ba ga kgole ba kgonneng go kgetha tšatši le la ngwana o a tlo gorang Christina ga ke leboge setšhaba se tlileng go go thekga ga ke leboge bageno ga ke leboge family ya ga Phokwane ke leboge bomakgolo ba e leng ga le go gogišana le bona tsela ye ya bongaka ngwanaka se ka tla bapala ka bongaka o thasitše 3 years ge o ka tla bapala ka bongaka gare ga bongaka ba gago o tlo re kwiša bohloko ntho e senyang bongaka ko go topa kua le kua ga o tlo ba le banna ba bantši o tshwanetse go rube le monno mo teng batho ba mo ga phahla mo ba kgone go bona gore ka nnete mo o tswang bona ke kae Mokwane le mmago modiša ga ke le leboge kgotlelelo ye le swere ngwane ka yona gobane ge nkabe e se ka lena ngwane o nka ba tšhabile thasong bongaka se papadi ngwanaka ko gona sa tlo thoma go ithuta bongaka baloiki ba bantši o tshwanetse gore o ye le bona gabotse go ka no thoma wa šupa o mongwe a re ke moloi o tlo ba gare ga bothata nna ke a leboga ba ga gešo mangaka ka moka bo magolo ngwana wo o le 3 years ka moka a le ka ga Phokwane a senkare ke ya gae ba ba ntshediše kgomo o thasitša ba a feleletša e tla ka gae ba bo Christina
le šaleng le tlhokometse ngwaneng ke ngaka ka yena le tlo phela le tlo kry-a mebereko manyalo a tlo ba gona nna ke a leboga a ke letamišeng ka moka gape mangaka boletse a mantšintši a ke nao ngwana wa ka mantši wa ka ke gore ke a go lebogiša kgotlelelo e bileng le yona wa fogohletša seropeng jo le ka mosadi gore o feleletse o le ka mogoleng ka gona le gona Christina ke mo tseba le ngwana wa hlompho thata ene a ke nagana gore o ka tla wa tlogela nte o ka lebaka la gore wena le golo o apere gaone ya gago o tlo e tlogela ka mola ya ja ke tšhwele wa se o ithintha ke kgopela gore o te tlhokomele mo o sa kwešišeng ke kwele gore motuntu wa gago le ka diriba e o ka re beba ka no o phuša batho jale ke re nna ngaka tša basadi re swantse gore rena re te tlhomphe ka gore akere ene ke duma gore le wena o be o mongwe wa bao ba te tlhomphang kua morago ba be ba re ge ba re laya ba re re bule mo ongwa re bule kae re tswalle mo re bula kae re bula mo ra tswalla mo o tlo ba ngaka nnete ya wa feletse tumi wala ya le fotse tabala saba sa phahla mmakadi kwa ka dikgomo le dumedisa ke ngaka tumi maipa go tswa ka mogaphamadi kgobokwana a ke na mantša mantši gore moga kristeng se nka se bolelang ngwanaka ke gore be ke raya ke tsena ka gaphokwane ke kitimela ko wena pele o ntaletša gore ke ngaka a senke o nyaka go tseba gore ke tsetumi ba re ke mamma o o nkhunamela go etša ge ke tsamaile gae ka ngwana 2 months ke tlo o kgalediša wena mma go alla ka megogo alla mo e leng gore ke ile ka tupana gore o ka re ke ya go sekodiša o swara ke badimo gore ba tsene ba batšhabe mara le kgolo ke re go wena gobane o ile wa mphounela gare ga bošego wa re baba taba ke sekete le sekete ka re ge ke tsoga forebo ka se kgwetša se le keiting ya gešo kua ga maipase go tla ngwana motabo wa phaga ba re mphaga ga ete go etana nna ke mokone wa maramba wa mokone wa motedi kgopole matsago ba re mokone ga a tlogela wa menela nka e swara mo e kaso ka re ko bora gore ke thasišitse le ngaka a ko go bitse le thasana o ngaka gobane o tsene ka gaphekwane mengwaga wa dula wa be wa ngala wa bo wa boa wa thotha dipeke wa re hai nna ba ba mpopokwana a nrate wena ba re ko wena mang ba bana ga go bitsa gore ko wena sofa selatlhane le nna go nna go sofa selatlhane ngwanaka o seke ba re go o tlogile ka keitaga gape kwana go ne keite o ne keite pokwana o re ga di go makatša o seke wa tsena inbox yaka goba wa tsena inbox ya moremi goba wa tsena inbox ya maripana tlogelang gore ge le mathasane le itswa ngakeng tša lena le nyatše ngaka tša lena gobane le bona rena bongaka tumi nna ke ngaka gago tlogela go tsena inbox tšaka o mpotša ka ngaka gago gore ngaka gago ya go thasiša tšona gobane le kgone ba go tsentšitše mosegare letšatši le ja motho mmagare ngwana ka o tswa thasong tlogela go seba ngaka gago le ngaka tše dingwe batho ba batletše mo ke bomfo wa gago a gona bomfo wa gago ba ba fetang ba bante bomkhulu wa gago nna a se nna mpanti ya gago e fela ke berekišana le ba ba gago
ke wa kgahla ke nna ge ke go lebeletse wa kgahla ke ge ke bolela ka phokwane go wena ngwana ngaka phokwane ke baba gago gobane ge nke ba phokwane e seng aka gago le kgone nke bo le segafa o kitima le nage ya ga phahla mmago a sa tsebe gore o ile kae e fela phokwane go dirile gore o be motho le kgone o dutse setulo o swere ditifikeiti ka mangwalongwana go fetša gore wena phokwane go tswaletse nna ke bone o tsena ga phokwane o bona o se ipone wena a o se ipona ke o tlo dira tšeo badimo ba gago ba go botsang tšona gobane go o ka oketša bongaka kua pele o yang o tlo thibana le tsela di mabapi wa mpona nna ngwanaka ke ne mengwaga ke tasitse ge nka e balae ka se tsebe ke mo e fela ke ile ka be ka tsena ka bereka ga prof Moremi a ntshwara ka diatla tse botse o fitlhelela ke tsamaya e fela ke a moleboga gobane ge nkebe ke seke ka ga Moremi nkebe ke sa tsebe malwetse ke a tsebang le kgono nna le kgone ke diputsa gore ke professor o ituta mangwalo ngwana aka seba mo o tswang gona seba taba tšeo di tsebang gobane nna baba gago ke seba mo ke tswang gona a ke ne mantho mantši tlhogozang ya mantswa mabotse ba gešo re ya go leboga ngaka Tumi bo swanetse o bolele o ditile ba bo Christina nako telele a ke tamišeng mangaka a mo gae ga phahla ke tamišeng baruti setšhaba sa mo ba ga bo Christina ke a le leboga ge le kgonne go tshepa ngaka Phokwane a ntše a dula gona mo gausu gore ngaka Phokwane a ka le thwasišetša ngwana magolodiša ba ga Phokwane ka moka ba ba kgathileng tema godimo ga go Christina re a leboga ebile re re ba gešo le oketšeng e se ka ba ka go Christina fela Christina wa mmona Phokwane šo go bose le kgone ngwanaka ga a lefa a go tlišitše mo gae go o ka re o le motho wa rata diporofeto o tlo ba le bothata badimo a ba gafe onkwa badimo a ba gafe ke botate mogolo wa rena ke bokoko wa rena ba ka se go tlogele re bule 3 ya se ka mola ga Phokwane ba bona re o dira ntorong badimo a ba bajwe ke nyaka o bonto ke e bolelang ba ka se go tlogele 3 years o dutse ka mola ba bona gore wena o dira ntorong tlogela go tshepa dilo tša go se tshepagala wankwa Tumishu a thwasa gae ke berekile le Tumi a se nka tšhentšha mpanti ya gae re berekile go fihla mo e leng gore Tumi wa gae wa go bereka gae šo Tumi o sa bina le rena ka mpanti wa gae onkwa wa bona pheta tše ke mpanti wa gago onkwa mokgopha o ke wa gago santse o respectentšwe for 3 years ka moka o itšere o le ka mola o apere pheta ye motho mongwe a tla go tlhogodiše yona o tlo ba le problem bonkwa nna ke boletše ka 2019 ka re ke tlo sepela ke ya kae ke ya ga Mmamabolo kua a molepo kua botate ba tswang badimo ba nnyaka ku batho ba tšea gore ke a bapala Christina wa bona o ngaka le kgono o sa tlo bolelwa gampe Tumi go boditša re o santše o bekwela ka leswika santše o bekwela ka leswika go ba pholo go ka notla memoya ka mokgwa e tlang o ka seko ba re bušitše a pholo ene e no ba straight onkwa nto nna ke tlo go botšantšhile ga o ka se te tlhompe a gone motho motho e mo ga phahla santše a tsamaya tlhomphana le wena go te tlhompha go thoma ka moaparo ka mo o kgona ba ngaka go gane ka mo go ba ngaka Christina o ne le founu o le data o hloka balwetši o bogetše TikTok o palela go di direla ya gago a o ne balwetši o tshwenya Phokwane
mara o ne o kgona go bona gore batho ba botsa jwang gore ba tsebang wa e santse o tshwenye phokwane ye ene o ngaka kere ya lekgolo phokwane ke ngaka ya neng ya gale le go ka gola wa ba mogolo ka se go fetile phokwane wankwa ngaka tse di leng mo ka moka tse o ka se tsoga o di fetile wankwa le go ka tlalefa go feta bona o ka se tsoga ba fetile se ke se gopelang sisi ke gopela gore Christina le rietša nnete wampana ge ke le so nna ke hloile ke mangaka a mangwe mara nna ke a ba rata wankwa wae ke ba rata a ke ne nako a go lwa le motho nnane ke ne nako a go berekela bana baka wankwa a ke ne nako a ntwa a ke nayo nako a ntwa ba tlo sepela le mo ba re ga Moremi ngaka wae e ba le camera ke rietse batho ba go swana le gore batho ba fitla metseng ya batho ba palle go go bona re go le ditafola ka mo lapeng le go ne mmoto wae motho santja le bona re go le camera e mo pallisha eng camera ka se bone ntwe nyane wa palla ke kgolo e le mo wa tsama o motho ga ga go ne camera ke di noketse yes why o ka se gona se tshaba sela se lenkua wena o noshi gape mbere kwa ka se go profeta mathasana ka mhleng mihle bonkwa so ke nya gore ka moganga di wa ge go gona o no ke le camera le ka ikutu ya go bona phahle ka moka so onkushishi ge motho a gola ska tagatalela Christina go ne badimo go ne go thabisha wena onkushisha so rala go sasa o te thabisha mona Christina ka go dula ka mogae bonkwa ba bana ntomba so langa o sa ibulu sa ibera ke sho sa tšholle dipheko ke tjaga a se ka mogala bo ne pheko tjaga ge ka mola tša di tšhollang ka metlale ka matšatši ombana ge ke le mo ke emišitše balwetši kua gae ke ba boditša gabotse ka re ke a tšhaiša ka 3 pelo tša bona di bohloko mara ke gapeleditše go tla mo gobane banna Christina o le 3 years ngwane a thwasa e tla košeng ene lebelelang gore ga gabo ke kae ke rela bo magolo ba le ba go fela bana nna ba ba re ne bana rena ba ba re shaile malapa mara ge le be le thwasa le be le apere tukutše kwibi be le se ne bana bo magolo ke nyako le botša nto ngwene badimo a se bana badimo nto ngwe le ngwe o e dirang ba e lebeletše ene badimo yona nako wena o e tšeang o yang go dula gae badimo ba boela morago gape badimo a se bana mo e leng gore o tlo thoma taba le kgono go sasa o boe o re no ke buile go fepa bana ke buile gae na o diele nna o ya gae o fitlha kua o kry-a boyfriend go roba pelo o boela thosong ane badimo gona mo santse ba ko sello sa gago a se yona ntho e diriwang magolo no manaso wa tsere wa ke e bolela re mo magolo ba tsebe gore go ja nyoko mo magolo ga ba ka ja nyoko ke swere ke ba le problem mo magolo ba go ja nyoko le nno ke nagana go cancela nyoko ya mathasana a 40 ba santse ba go ja nyoko ke nyaka gore mathasana ge mpotša mmagare ke ne tšhelete le kgono ke re gora ke gorogane ngare ka di 15 ke letle ka di 13 ke tlo mošiša nyoko why because ge re fetša go šiša batho ba nyoko batho ba ba re fa bothata no makala o tsoga motho o apere rokwa go swana le ya mogatšago o bone 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 o tlo ga le thata a sa tlo a sa ba le mothomosa and nto ngwe e leng gona le mangaka gešo re tlo ba le bothata phokwane ke lefa taba e ke lefanne ke lefa 3 to 4 years go magolo a ba sa dira maetse go magolo ba tšea nyoko ne wa e bona nyoko ba iloge ba diretse bretse gore ba e bitšaeng ba iloge nyoko e dule mo nyoko e logile ke le botša dilo tše di diragalang and then go sasa batho ba kua motsia ba gatlana le dikobele ge ba gatlana le dikobele tšela di re batho ba sa ga mang aowa batho ba sa ga phokwane bonkwa motho ke le thwasane o kerile le re ke mmogo mo go eme nyoko a ditse gore banna ba ne le ba lekerang kore ba na le šitela bana ba bangwe go magolo le bapala ka badimo ba
ba lena la nkwa le bapala ka badimo ba lena nako lena le bapalang ka badimo ba lena nna ke dutse mola a ke le balwetse ba ka ke kgatla letlhare tjaka